in the Bible, ariko muri Bibiliya when you stand before God, iyo uhagaze imbere y'Imana, if you commit a sin, iyo ukoze icyaha, there is only way that you can pay for your sin, that is the death. haba inzira imwe gusa yo kucyishyura, ariyo y'urupfu. Because God says the wages of sin is death. Kuko Imana yavuze ngo ibihembo by'ibyaha ni urupfu. We human beings cannot keep the law of God because we have no ability. Ni nacyo kimwe twikiremwa muntu kitabasha kumvira amategeko y'Imana kubera ubushobozi bwacu. That is why you need a new way. Nayo mpamvu itera ko ukeneye inzira nshya yindi. What way is it? Ariyo yihe? Jesus said, ni Yesu. I am the way. Yesu yarivuze ati ni nge nzira. Righteousness of Jesus will be yours. Gukiranuka kwa Yesu kuba kubaye ukwawe. Perfection of Jesus will be yours. Ndetse n'ubutungane bwa Yesu buba bubaye ubwawe. Everything of Jesus will be yours. Kandi byose bya Yesu bikaba ibyawe. Hallelujah.